Nazi. Thank you. He is a talented singer, composer, songwriter, and a live performer whose recent album was Kilumai written 2020. Ladies and gentlemen, presenting to you Mr. Zakir Titus. Quý sư chú của kia đó, vui nào? Lâu xuống một giờ này, chỉ tiếc là bỏ luôn sửa rồi. Kalau sửa jadi 34 ke tahun itu ane, lihat mama ya pasal dia hari ini, lihat ada chance mau juga nih kalau sure, Indian President itu executive members advisory board, senior leaders में तो, लेकिन शुरू आना था, ये बाइन थोड़ी हुआ ने, लो, रैक कैसे भी लो नहीं, हर ऐसी पुपा में सुना है,
老师给我来搞来。Sebabnya jadi album CD rilis umumnya hari rilis saja sini, so jadi hari semua. Abi go artis mali, kalau sesuatu review kita tahu kalau ni. Lo mana hai cuma ju lima juta ni ahli sih beran muai ahli sih tu kamu soja lagi boleh kenapa jangan semula naik biju ini sih hello
What's more with the Chris Mocha Paula ya kalian? Ito off lah. Listen you. I
是为愚昧因爱日子，历史的美丽，风雨百味。爱过的所有。Thank you. Once more, two more, three more, drama. Ito with Taylor, Anna. Hello, Shure. Titus, brother Titus. Tu shuru Manipuri. No, ipo mai Delhi. Request no. Kesa ke no solution mana ni at sahi chue. Anna. Anna. Adana so here. Okay. Once more, Dima. Sahana once more, Dima. Sahana once more. If you say Sahana once more, obviously I'm here. I'm here. So here now. Ito hai biju pumoi na no. Titus, brother Titus here. Kalau shure, ini है बहुत होने. Hala pura hai, anapa ni kita kai ni ini cuma ramai kulino dikai yo, juga ni pumoi na no ni ramai ha tu bin be.